Kakhasil Autonomous District Council KHADC kala Khang Naphang ye Baroh Jait Plastik ban pendon kam Ïewduh badia kene karai la shem haga jingelang bakli dok executive member ba peje keterat kam khayi uba polling do uba jambor war ba peje ke yow nalor u acting CM ke hima melim upa im ainam manik CM bat ki menteri ba kene karai kan tre kam no hakaba an Khang ye Baroh Jait Plastik ban pendon kam kenang ban lait na kanu kanu ke jingwat daw ba kum wei pat ulakam ba kumba kalong menta ka jing pendon kam ke plastik Ïewduh kala long ka bajab kumba persen bat kane kala long ar bnai e menta kumta ula kentui ki pajba ban pendon kam lagi sela bat ki wei ki bayade dor bat kamaryang maka thong ga jungi kalong kumbala report menta 80 to 55% kane ga jungi pendon kam plastik Ïewduh kala dina ke ka thong ga jungi ban hap shim ga monthly report ni percent ti kalong ga kuat da kan totally success ka but sebelum ka ni Khang ay menta kung bangila expand ka na notification sa Baroh ki hima biday bat kanu construction ada ko wai kasi te ni sumudai ban on ba ni kerpa jor ya ki hima bakila yo ay ka notification ni ये किला दे बन आये का folder notification कंप्लीट शब्दों की शनो बर्बाद इन द था रू ये किला बर्बाद बाकी इंजरी शनो की था बट शब्दों की स्कूल बाकी इन था ये किला बाकी तो कम नंबर की खना की बाम की जिन बाम की दासों प्लास्टिक की चेक की हुए तो हम करेगा नोगी का किला बन shim ya kan deh kenang bah pas ya ki plastik bagi penon kam kinun berat pathar bah nak bentak bakar kata ya kemarin kata gede ke bah kacing slop dan bengkak ke hima beli lalu cuma kursiam bagi menteri Ïewduh dan nak lebih banyak kaucil lagi dan kini jambor lah nanti kita sejauh department jumi Baroh और kunjuk ki officials ki wade jo ka monitoring committee tingi ye review ya ka notification ko ba declare ya ka Ïewduh ka no plastic zone madu shitrik na September ladap pat ka ba is kotorat ban itu kamatopi kolong ba adu mutagasli na ki record ala pat ka report corporation ni kan ka kam kelalong successful kumba rapau 100% dia ka basak menta tolong kadang kiat ke confusion kajin bom soto kajin day bat kan ka definition ya ka plastik ba la ban kam kan ka long biodegradable ya ka bala define kum ta 50 microns and above ka ba your permissible limit di hadir kejikan pemerintahan kalau mi ke konsensus ke dim semua ke jui ba kat ba kadang don di kejing kam ya ke plastik la dari serius yang dak mempat kendon bet kejing persian pan kam pan ne ayo ka kam plastik di negara ba kan long clear ba kini ka ba mi declare kan no plastic zone kan itu ia kena benuka kategori kebomot ba minimum ba tiba kata microns 50 microns and above ilaban dan di ia kani ngilarai ba mangil kat bagai 5 million in strict ada enforcement market la depan dip notify mo semua rocky hima but ya kani keju menta ngin pendon kam dulu ban notify seki dorbas nom ya Baroh bahab ke jurisdiction juga ki HADC de lai kandru aka jinga depat but ke ba ja lada kadang don gene ka jingbom kongo defiance ya kani ka notification ting larai ba hadir jom kani ka jingalang min shim ki senjam ki bekentuk dan kam ki penal provisions
lani kijing saja kat kumkaan kabai day baki by leaders lani kena pegan kumba bila dapat notify mencuat